последнее время Ионел истрается словно Джастин Бибер. Такое ощущение, что парень молдавский мем. Девочки сходят по нему с ума, а фанаты не перестают его пародировать. К примеру, видео Фет Фрумос и Ильяна Косинзяна собрало уже 7000 просмотров. E plăcut, e foarte amuzant să vezi astfel de lucrări, mai ales în diferite localități ale Republicii Moldova. Звездой стала и 6-летняя девочка. Ее видео тоже привлекло внимание пользователей. Неравнодушный к певцу и его коллеге, режиссер Кобзон решил примерить и на себе роль мегазвезды. Nimic n-am văzut ceva straniu, a fost foarte frumos, în primul rând a fost distractiv. De ce? Deoarece eu fost în locurile unde am filmat cele momente din Melodie Te Caut. Нам кажется, что популярность Ионела связана не только с его талантом, но и с красотой, привлекательностью. Кстати, певец обожает смотреть на себя в зеркало. Eu sunt mulțumit de tot ceea ce am. Am fost la Solar, recunosc, în ultima perioadă pentru filmările videoclipurilor, deoarece în cadru e nevoie să arăți mult mai fresh. Posibil că sunt puțin bronzat și se evidențiază dinții mei albi. Nu am înălbire, deoarece eu din auzite știu că dacă se face înălbire la dinți, îți strici dinții. Ca oricine dintre noi, poate am câteva neajuns, poate vreau și eu să fiu mușchios sau să fiu brunet, dar nu blond. Вот так, дорогие наши, Ионел старается заботиться о вас, поэтому он так красив. Делайте выводы.